kwenye kwa linka na kwenye kwa free webinar. Adoya ha agbakwa plala kamalamu. To kwenye ba. Joy for not for my the by your man channel, so channel papa, I didn't quit dear Juma de be a catcher say dear won Juma pa at the mamu. And I have a variety of programs so hard the piano, Bema, on Sa cabina when near Aj now watch her dream. On my moon, some Namaja Kunya Kessi me de Ebramu. Now, this section here, Tuni didn't say, Judgment Day. Judgment Day. Judgment Day. I'm the lawyer and I'm a judge. And so, Ewaha Don Little, on me judge, intino, and some I kosu organa ha esimu nano, judge Ajina Kunya, or be judge Udifwa, or be kato se Udifwa on Chen. No, Udi Bim, and so be kato se Udi Bim, on Chen. We enye politics hey we NDC we MPP we CPP we na nya ye beka se we yeso na eya ye bebu abaso because na ye pese Ghana ekoso ye frame lawyer Merrill sanso na eye judge Don Little Ajina Konwa ensamba ne ye beka ho hey Agradaa ase na sorry no 300 Ghana registration yes na se man yire mo ho amantema ebedu December na call 500 Ghana. Enter asori menya 2 years no. Because na mu tia be billions as a registration number so. Hey. What dey enko ba bia we ni other stories a ye keka bom na ye buafo na ye bu aten na ye koyanim. Me twa me ho aba me ba. I will humbly go to my judge na ya start cases no. Me twa me ho aba. Yamama kwa babie mu de ba eye man channel so said na make no me judge Ajina Konwa my lord me mo akwa ba eba court ha Yenia na et say nyame adom okay then ekoso oh nyame adom me bia bako bansa na mekasa no minchia eyem papa me papa bege na minchira na minya okese me bia wo bia mechia a lawyer Theophilus. Yes my lord. So nim say ye de second Jesus e wa asase ye na ye de ye bu aten no what you say aha nti yeso na de gina ho say from Monday to Friday. Yes. Ye de jeje. That's it. Yes. No matter who you are. Yes my lord. Yes you be jeje. Yes my lord. Okumi o wan kumi o nipa bia be wu. Yes my lord. Nti no me pese wo de daily history and I said training news ebeba na me soma ye medjuma pepepe so ye boni o wa nya boni o ye bejeje. That's it. Yes. Yes my lord. My lord, case number 1 between Agradaa and the church members. According to Agradaa, my lord, if you are a church member, you have to register, and it's 300 Ghana. And my lord, actually imagine so kakra because why is it church members? I saw them register, my lord. So I put it to her, say, any right way na okono, my lord. Into wow here, I see December, so best not to 500. My lord, this is the first case. Me Ghana ha, and I say so. Judge. When a man is out to me no. Say, Obi, bana sorry, all right to say, Otimijiniska. My lord, I don't know. Na me ba. Say me shishim na me pense moi. And you're right. What you say? Because Nyankopon crowd here ba wiase no, o my freedom to worship. Yes. Freedom to worship. And me huni side be me huni say. Kwan bi so a obefa so atwe akra because me hwe huhumu afa no
Un say obia wo the way or the chakra obi wo wa o cast demon through obi mu na nipa na ginedi na de akwa asore. Yes my lord. Obi wo wa papa bi obeye no ino eden o de kwa na asore. Obia ne the ways obia ne kwanya ofa so a otwe na kra. Inti I hope say oka say ansa na obeye member of the church no. Metimi agege no ho say onye bone. Adenti na menka say onye bone because o say we a church member na we yam boa. Saska na o de register ye no. Enu an o de be boa. Enu an so no be den o de be show dwa. Because asori bi wo ho bi mutua tight. Bi mutua offering. But o mo ho kire o mo na mo kosofo no wa. Sofo ne mo o. Yes my lord. What you say? Sofo ne mo o. Na say ono e new branding. Oh, wa branding ne church no. Oh, no see obeje forms a anaso obeje like omo register so ma bedwane asore na obi hia mwa na o church member nko ade obeboa wo nko ade a like me fo no so e wo honom but maybe a me fo no so no say unse wo Agradaa na nkasa no. Oh, wa Agradaa na nkasa no. O ya de bonyeni. O ya de bonyeni o. Tiewe ye. Ena Nyankopon eyiwe fura de bonyeni mu. E de na ba na so ye so. Nyankopon ankasa Agradaa boni a wudi ye no. E se me twen waso. E se me yesei. O de achew free. Wanju penny. Yes my lord. Ti honom no me ni Agradaa nso nya adwene. Into yeni bi maybe me why nipa no pa wasem o yada o filu person pa wasore me kan eja onkoma me kan ye kan yeni a obi a onye adwuma obi onye like the obi di cry ene no person join wasore obi dey join ti sa 300 na o say on fan register no ko fan why ti omo amu bi na mo san support krono so yes because nipa no o fele so pese like a ginger no like a cano, so on join was sorry. But the walk cano, only be. To be obeki cana co, bonimu. I'm a wakuya, Edia bro. What you say? My lord, nay say, Semitiasi and nay say, they were all yes for 300, so be con dots or be quite glad that's sorry. When you see a crop, Yes. Not their qua sorry. Yes. Because yen share yen nuano ma mo ye ajana 1 ajana 2 no so ni ma ajana 1 ajana 2 yes for ko beji tuntum yes e bia na oye no wo e bia na oye no ajana 1 ajana 2 to the 300 ba o ho chirewa na ma double na ma inti se yen fan se nipa 10 na nipa 15 e de 300 ne ba say on fan ko ye investment se be du tama o so be nyam wa na obeboa no na wa nya usika no so emfaso boom, double. Inti sika gale na no ya no asoro no. Oh, but people don't know. Mana. Yes. Sika gale na no ya no. But people don't know. Kronfa wa bo krono ja sachira se o esofo. Na o si wa sachira. Krono na no dia ko no. Tianka ye mpenifo ni ma keso mo ja no to shran ho na. Keso mo ja Agradaa mo fo mo sanka no. Oh, ye wedjuma. Na ko onye ni sika gari. Yes, onye ni sika gari. Because baby wa kone de bu bi said dem kra na masa. You can't talk. Yes, because you enya medjuma na enya medjuma so etimi to fa. Make say wa mistake. What you say? Yes, my Make say wa mistake we ni hihye no so. Ina ade na anya yi ama. Yes. Make say kwanchire na ode ma no. Wa anye ni ye. But my lord, according to omo kwaso no etu de bi so o cheche sika de ma omo envelope no omo emu na yi enu no san e fa kwa bi so ama omo tua card na say de melo ya go ya smart pa enu ano ya no unse ma me no I like this woman. Oh miss me yenya no so tre won yenya no so tre I swear Trump me kwa wiana ba. Ana Joe Biden me kwa wiana ba. I swear. Yenya Mama Pat Evangel to back.
Tupac, aka Tupac. Warriors. Abozege. And then you was when Mama Pat. Ija wakwala na meka sano. And now say me sika gale ba sika gale ni minisa akumano. Onkwana wo wakuma wetu ndia sika. What you say? Enyane so tria o. Ghana behu. But my lord, yes sure I say one by year no see one by register see here ebedu December no. Now I increase to 500 Ghana. Na evangelist Mama Pat o mayanti ase say savings alone no ye. Savings alone no ye. Mo nka so ya asole. Because na senya na okoka quotation otutu papa so. Ko eja obi anyankopon aye wa body foforo. Anka quotation de ese obubu rese biscuit no. Ni kwansa nka ode quotation ye hwe. Ba okaka quotation ba ko na otutu papa so 50 44 Order in court. Chale. Oh. Tino at least onka omayanti ase say asore no o ya asore but osan ye business o asore ni. Yes. Ba mo nka say asore no wa person join na asore. Wa asore ba da ben. Owusu bempa. Eyi obi nim. Reverend Obofo. Omo ntimi anye bibisa. Omo kro omo ba ya che no. Omo ntimi anye bibisa. Ona nsia oba ye wona oba be sa. Bire. Owo mo se obia ne strategy o de twendo. Enti na Obofo ton eya beifo nku. We ton abeifo den. Oh. Into so kope ayase dodo. Onye bibisa. Onko ton dey. Ayase dodo. Ayase dodo. Ya de forward na be makowa. Ebe china. Okay. Ama wasa ayase dodo. Oh, okay. Onye bibisa na members ne ntomo. Eno yase de oye. Oh, your honor, we dey edbeko book na o catch here say business people propose di ama no. Yes. No. Ayase. Dodo. Good one there. Na ye da so ewo Mama Pat Agradaa former Agradaa evangelist to park what they are here. Na you show Eddie to park. Any sorry. Evangelist are you to park. My lord. Yeah. Can it be possible? No, it can't be possible. Why not? Because me who say mama no. Aya trending no ope. Aya trending. Ina like unze like ya papa so Agradaa. First na wo buy na wo change na wo wa sore no. Amanfo ntonka. All of a sudden Agradaa jinsem babia. Na nyame ni panso yes ina Jesus buy nanka. Omu ina perfume dia send anka Judas ni eyi dia like omu ye living legend to. Ko omu no mu ye Michael Jackson ni hwan Celine Dion mo ni eyi o. Because you see nyame ni pakura mpo perfume. Omo takura mpo so mo de ba social media. Adio me bia o pese ni pate hon asem. Encheye timi huni se na sofo na omo ba wiase no unse first na sofo ye so omo giskedro na de ya sorry omo kum kola ba sisi ade no omo de star sofo stars sisi ade ni ya sofo stars Yes. ya omo perfect ti omo ni na ebro so omo ni ya kwa competition ba mo bua meti ase nkwai dia obua me jeje mo wrong want me me get stardom free and sem No. Amu so unim say ya so na no ma invite ye. Oh bra me ya party me ye say. Na che say ye ni omo asa brobro mu say ye anka say ye nya medwuma ye de wi atefo. No. Na sometimes ye mu be a church goer. That's it. Inti sa mpesa mo join ye amu ye hu sa mo pesa mo join ye. Na mo gidi. Na de mu ye ide. Mentias ya can't think far. Yes. Yes, me judge say he can't think far. If they say I say asofo no mbe so mche say omukra no omo ye stars. It no stars no kra omo mfire ho. Okay. My lord. Ede na be kan de twato ewo eye Agradaa ne nisika na watu oje no.
last near move to your next case. Some American chat to Agradaa no one some say. Now the judgment number or honor. Yeah. Would differ. Now I said this place Agradaa would differ by now this is. Yeah. Some American for Agradaa one some say. Evangelist Mama Pat. Obey you, obey share yeshe. To back. So the samba would dead them one, my young ones are over dead them. So all such run so my young ones are all such run. Because when you might be a woman, she knew what a yes and so be actually said was such run. Yes. To me, who is a was such run. You are in the same hot water. Yes, you are not ready to be cool water. What you say? Aha, intimeno. Ne fina, ne kwata ne say. Evangelist Mama Pat. Your days are numbered. Yes. Article 111444 Agradaa waiting for. Article 111444. My lawyer put it to you and my judge put it to you that Evangelist to Park would default. Case closed. Die. Now case number 2. Judge. William actor na friend Tutu. Yeah, Tutu, yeah. Waka baby no. Yeah, minimum no. Judge, according to ne mame, or say Tutu be no, or say industry, no movie industry for no, ne pese kuno, no de na mundro so, any ade to a sense say, or ko be oni ni nua no ko baby mom ko yi, impanye na woni minimu ne ade and answer oh. My lord. That's the second case. Case way. Case number sorry. Serious. Case number many abrepa. Tutu die menim ne for a wa kakra. Yes. Ene na ye adwuma be ba ko bi. Yes my lord. Ha. Yes my lord. Now I know Tutu personally as a good man. Oh yes my lord. Yeah. This man is a very good man. Yes I know. But me te se mi nua yi. Onya chance ko di amonane. Okay. Den an kese mi nua ye. Odi ahomrase ye eye adwuma. Epesika be hwe wo busua. According to the memete yo. Ina echre. It's alleged. It's alleged. Yes, it's alleged. Go on. Ina mete se ye nua yi e de ne ho ko board drugs phobia o America. Na ye tu mi nua san ye ba Ghana. Mi nua ba Ghana. Na di obedi. Di obehye Eden abrabomu Eden man pa. According to the yetio Eden man. Na ye nuanom actress ne actors for no way. Efe ko nuado. O ko location introduce nua. Oh, mi nua bi o say. O de kakra bia no. Ene ne be kana ye na be so na yanya kakra koya no. Ye kolesi yentumi anye sa. Amma ye nua be mai. Yentumi anye sa amma ye nua be mai yo. Ine didim sa na me hu se o. Minim ni po introduce ne den ba YouTube. Okay. Ina me ne ko twa YouTube ba ko before then no mo de na twa bi wo Kumase. Amo de ne twa bi wo Kumase no. Ina me ne san be twa bi wo Accra. Nti we na wo ya me bana me your papa na stop online no wo. Na say o Tutu e nice pa. Ti na ye gusu aye tutu na mo ni ade. O true fact. Osa fra me ka chem so ni nipa bi wa brochire o yada me rough. Bruta. Nti ni nipa ne ba opese ko hia na opese o hu me. Na say why not? In na wo industry no mo de. Me de ni say no kredie. O de no kredie be ma me. Yes. Your mouth 50 pesos, I'm a 50 pesos. That's it. Na yen chum, because nya wan come in hunipano. No, see, oh, no, the on Tessa. The Omoyas and on the uncommon. Just a bit more higher, the more, no, I'm quite a sum. Hey! On can't cry, I want to say, I can't cry. Obiswa kwa betcha me 5 and 10 market back. Ena a woman na me ntimi nua yinka. Na me so de me phone ta hwe opa phone de ya say tablet no. E kita me ta hwehwe opa. Ti hwe obi a me ta sesa me sim.
Oh. Them say honom no me yela ne contact kakra. Tina me ntene nka. Inti de na me ba be hia wo no. Ina obi frɛ me fra bruchire. Me sister baako. A friend me fra bruchire say wo hu susum start say o de tutu aye ne start say wo say na ye say ye hu mu yale anya ona mu yale na say what are you telling me? Yeah. Is it true? Okay, sana wo si gu me. Wow. Na man ka sana me say o me friend back. Na me call me WhatsApp. Me call status me microphone na start all that so rest in peace, rest in peace, rest in peace. Na me can wo me trim say God fire you all. Okay, o trim. Me can wo me trim your colleagues no me can ho bi. Me give me home from your colleagues ni na God fires. Because nipa ne tia se all breno. Ya nhwehwe na chiri kwan ammoa no. Ammoa ne ye kwa adwuma at least your friend no kakra bi ensa. Ye fi. Ye nwane dia ho kire. Yaudie. Oh. Abobo. What a shock. Oh, what a shock. Ina ye nwan. Eja. Di obedie, di obehye. Di odebe hwe ne busua. Me sure so obe won banso. Ni mamu ya dema ya brother. Ina ko shini. Agradaa look alike. Foni bi. Onu hwan. Enya safa ajana tufa one city beji lot of one. Ina ba ko dada na eja. Eja ho kire wo fie. Ti misumi nya de me de be kwa na ye nua yi kwa yeden. E ko di na chi. Na bo papa yi ma mo ye de mo ye fraud adwuma yi. So peloto say ya fre ni pasma say to no bo man mo ye fraud. A bo man yi mo ye fraud. Enyo obi anso na ye fraud no. We are saying nyama wo ho. Papa, there's in this something world, somewhere. something there. Yes. Bibi wo ho. I agree with you. What you My say? judge. Timi ye sure say no kure say de ni ma me ka no eye no kure pa say. Owura huhum mu no se pania e wo ne ba no minimu ana mu yi pania wo huhum mu wo ne ba ne minimu dia na che say man na ko support ne ma mo fraud ye no obi na aye ne sa. Maybe o ma fraud obi na obi di na afa baby. My lord, hold on 1 minute. According to the sources, Yes. one man called Wuhuahi. Yeah. Or say, or your witness, Mammy be free no catch any say. Tutu ajini 200 Ghana. So obey bibiama no san free Tutu say I don't know why yamame to famzika mami. Tutu say go where you. Who are you? You are mad. Tese odidi na tem. Na mama say don't you know I'm a kroboni? Wait and you see. Inti oho na adini fibae. That is what Wuhuahi is saying. Lawyer. My lord. Me ba, pese me bro ne ma me side na kakra. My lord. Na ye ba Wuhuahi ni side. My lord, go on. Yes. Inti abatampa. Wo ba. Me ye sure say Tutu we free prekope hu. O yale kakra. Inti o first starting na o yale no na ma me ne wo he. Me ti se no se ofre no ntenenka, ofre no ntenenka. Ti asase na nke se wo do ba no, wo de no ko hospital enye ye no. O fa baby fast. Na wo ye den. Na wo hwehwe nsem nim. Na nka wo work fast save wo ba no. What na wa ma wo ba na ewe wo se wo ba ye no. Na ye se huhum no, ye se pania ye senefo ni bi na ato na duro. Ye se pania se. Osande asem be hye senefo. Osande asem be hye senefo. Chese ye na bibia aden. Komfo krampo okum ni pasa. Comfort in the baby okum ni pasa. The fetish priest kill people anyhow? No, my lord. Yes. Like if your words is not sweet, he will not kill you. No, my lord. Obi so mu ansa wakum. Yes. What you say? Inti mame no me ne nya adwene wo ho. Me ne nya adwene. So odi be to yes. Move Senefo so. Because in ni bia wa ye say nya normal, butchop wu ye say nya normal. Titi wu ye say nya normal. Obi wu bia ade. Suzy wu ye say nya normal. Aye ri omo na say ekoton. Adam say ye die to gbe. Do ndro wo ho. Ina sini ni be ko edro so ade bone ho ban.
one thing I mean no. Okay. Do e bi mo so de say. So sadom was so say na obra was na ne de akoso. Yes, e wo ho. E wo ho. But YouTube so okose ye obi aye de. YouTube enye me no mienu ye papa dia. E broni dia. Na ye ina ye didi ho. No crow, a drono, a no crack, a yadia, master for ne yet. A yadia moye, yes, I'll confirm today. A yadia moye. Okay. But Nipper to no more, no hair. Who could I get? Did they? Who could I have a boxer? Oh. Who could I have a cock of funny? Oh. No. Well, in that me back when he has some no so. I also who he. And yet, the news when I'm set. Ni won he dia ni won he ni na won say enye ye papa wa nka meni mo won he reverend no bofo okay yeah omo case na me di hu no na me hu ne ho a se rebe ma ne ya bia bi at least tama woni papa ni nam no wantumi ameka hwe wo but enye ho yanko tutu dia no so se ma me ni friend no e ka sa kire o friend tutu no dia asem na obeka kire social media guess what the social media oh say no be a friend no. Oh evidence audio voice ni. Te also the to public say bibi say sia. Na che say asem asini. Won tumi ameka nipa na ewu awianza obegina obepe hype. Nipa na ewu awianza obepe hype. Inte hype na ho hi ni pe. Oh, okay. Say nya hype no pa onfa audio voice emra bonten. Ja ma me ne friend no. Yes. Say you so fu bia ka record no dada. Yes. Inte we so say dey. Famra. Yes, who he will die you. Here. Onfa record emra. Who he will die you. Bring the recording the woman. Record emra. Enya hype na pa. Na wo say wo proof. Woni man okay so ni obi wait ma kwahwehwe na on na ba say ma me ni ti for audio bra. Audio nso kro betimi aye. Betimi aye. Ntimi trust wo hia mpa. Yes. Oh. Wo hia mpa nti de wo hia ka no. Me hu ni say eye nwura bi ma me. Eye hype na ope. Unsa pass for money eyi papa. Reverend Obofo issue no. On shada nye eyi wo social media bio. Yeah. Nti am so person san fa no ho de beden. E de benya film kakra. Brandon for short videos. The guy oh you know. Who you comedian Brandon for short video my liar. I'm done. My lord, in this second case, yes, about Tutu's death, the mother he and the juju part. Yeah. But the tough am when they did for when they did them. Okay, his side. His side. And ne mama ne so side. No, juju. Okay. Young ne mama ne so any juju side no. Ne mama side no. Let me aka say sisi no. Bishop who you no so ne busuafo ne brothers crab the same thing. For fame. Timeka say sisi no obi awu no aseneni a ne busuafo person mo replace omo ba no fame. Okay. Everybody do on social media. Oh, okay. Tisana mi huno. Dia ne mame tutu ne mame ye no sana mi huno. Okay. Peja mo su bia osu. Do ya obaka baby ya. Yeah. Ya ma o ya call ya. But any kwanse wo involve on social media kra. Obia be interviewer ya na wo mo no. Any kwanse o san de kwatena interview so. Esanya no na ukasaka na uchire mu na ye de. Uchire mu no ma 1 billion. Uchire mu no ma o dey. Wo tim abrowa pa hype. Ntino me oni se de ma me no so no. Ne bana film no pa replace ya tutu. Ne bana na mu dia. Ti o hon dia ne ma me no odi for. Na samba juju side no so a. Juju no do e wo ba ye fan kum nipa. Eye bambo na de boy ho ban. Ba ye fan kum nipa. Okay. Yeah, inti nipa bia wu ana star bia wu a mo de hye senefo na ekuno. Senefo na ese no. Na de nti na mo nkobisa ma na one ne ye adwuma na otwaloto no. Ma na one ne ye adwuma oje na mese ma manfo no. Ade na mo nkotake no. Ti ma no ina one na afrode amanfo ma mebi obi di yaw. Ebi ohia ni bi akwaje bosia. Ade akoma mo na wo mama loto number na we ni na odi yaw akoye bibi bone. Te no so betimi aka se no kura pa se
Ye pania wo tutu minimu dia na loto edwuma na. Enya my lord, there na be ka kire ye papa police penyi dampare. Onkwachi no. Papa no on ni yellow to no. Oh, say so far so good no. Yeah, say ya papa dampare answer no bebo mu no. Na me involve no wo mu no. I just say ya strong evidence. Okay. What you say? I just say ya strong evidence. Yes, my lord. Ti nya strong evidence no. Ti pese Mama no, on show ye pa. Yes, my lord. No, yes, sure confirm. No for case in embla. So the banana cra. Say lotto mana. Say senefo so a. Omunti min chese senefo inantu. Don't show ni pa particular. Oku tutu no. Na yemfa ne famra kwan so. Yes, my lord. Ina won ya sam no so de bogos. And yeah. Nti yentro na sem. Yeah, yentro na sem. Nti me no me woni na say case no. I'm for like me who the like yendia some no and foolish case foolish case foolish case. Oh, okay. And the docket no ye fi court yeah go here baby a docket no one maybe so be a docket e wa turning general. Yes. Okay, my lord, case number 3. I say Ghana mba bi ko Dubai. Ene nkraman ekoda e ma yema omo $10,000, $5,000, $7,000. My lord, are they not disgracing Ghana? Lawyer. My lord. Sisiano, Bible mo no. Bible ma yeti ase se. Ewie yembre mu. Nyema basa be sisi. Nyema basa nyema tantadia ensem fata ebesisi wa wodwen wa wonti ase ye me nim de Ghana fo ma pe e wasase so bema timi fa de to no ho so e de bia ma fa si de woti yesu o pesika kese ye o pesa o yeti say trace buache o pesa o yeti say Jeff for real o pesa o yeti say Nana Mama Brown pesa o yeti say Mila Brube o pesa o yeti say Jackie Apia o pesa o yeti say Yvonne Nelson woni o mo shabra ye pe nipa bia ne ne shabra de nam inti sa wonye ya enforce ho wa pra fe die aboa na one ne da and I better free nipa na se no ntuaoka. No. Better free nipa na yanse no ntuaoka. That's all. Because Ghana mba no me nti o masie. Me metimi. Krama woni krama that's say. For how? I mean how? I don't understand. No, me too. It's not making sense. No, not at all. Wow. Inti no enye wanwa lawyer. Lawyer Tutu say enye wanwa. O metimi aye. Because they are desperate. No didn't sabe sinebo mekani ejapadie ni akesesem ahantan ashagana mbama woni ni nam traffic mukra na odra na ukaya bene kana hey ne balu apai obesi adakwahye ho do you know who I am? Do you check me? You see me? Who are you? Dia grobe dem sisia. He said eja penyi bi ne krama ya koda nti kwanya apa ha oh yes penyi bi krama ne na koda nti no odi agobe yesa na Ghana mfo so sebi dan pare ohwe no kasa asemwe ne nkwala no teso obi ne obi twempena na se girl no ne girl no enya kesa no fa fon fro no o mebisa wo oba ye na wa start di sotro esanse Gano and on Edin 1 man intino. Gen I had nya okoka no no far from friend na waba. Oba ya omisare no start who so tro. It's against the law. So unye sebi. Unye police ni Jimmy for. Na unye soldier ni Jimmy for. Na unye immigration Jimmy for. Unye one Jimmy for like all the buying workers. But Jim Bonya Sadia way. Opa, as a Bema Yakopo. Oh, there's some buy. That's a Yabu training Bissani Pano, no church room. Yes, my lord. No girls who journey be a body ultimate chant through Bia to Bema so. Alpha so Biani so. Oh, Inti Miss Redan Pare, Nenqualan so near Moncasa. So when your baby trimmer and Casa Mamon Trimpana, Mutimi Trimpana.
but mo get be ma report aya mo de eyi ohwehye ne quick temper na mo de koye de enye no aya na enye because him say nipa ne ni bi nti no want me mfa nko be bia very bad inti kramana Ghana mba ko Dubai ni omokoda no enye me wanwa yes no kra efutu be na de be mo judge me efutu a me de be ma Ghana mba ne say afedi efula fono fusie na yes nso trap onchire ni ana oje wo we na no ye mpeni 40 ho no mo guye ni ma se ana katokra mani okay say is continue no want me to be more service in office mumba ya mo say mo ni be ma de ti be ma broken heart mo wale ina makoto artificial be man ina mo shawa mo de wura ma se afedi anu ansomo nkrama na mo de adu omo so ti omo ina mo desperate for money yes adi omo ya sa na nya wanwa omo desperate for money my lord recently so me the case bi anu so takra de ho ye say oba bi ye kuno omkoto no ye say twa sabi ne tweba kaniye sabi ye twa ne lawyer now so wedding kwala kraka now penwa wenyina wa now fale sabaka I'm sorry my lord mention the name well I'm sorry my lord let me judge it well I'm sorry the case is like omuhu oba na wawu down na ye twa ne twe sabi ana kebo o kana kebo a penifone ati ase ye twa ne kebo my lord ye twa ne kebo ana watermelon no o twa ne watermelon what ase lawyer tio my lord na me kan no me di kan ka say bible di kan me ho say we ye na ba ye be face different psychiatrics different things all together okay inti ye face nyoma bi say ya mane nya ye wanwa okay ebedu baby crampo no me a me gina ha metime atwa me nsa say akoton yes o ho achiru tu twa nsa akoton yes and this kind of sana twa second one na ma afi na nsa asa because sanu wo na untimi nya aduma na wo nya ska na wo betwa de akwaji ska be nne betwa ni na no efraban aban yes efraban no my lord aban why then because aban no e create more jobs and na say ko allow outsiders for no e create jobs and na sika for mo man mu e create jobs na youth bia nya adwuma ya na dwen no like na dwen ko so se onko kumo bi ana on tan ni nua you understand yes I understand my lord intini na no me fa blame mo bia e ya ban na ma sanya ma we sisi obitimi wie school pa kita ne degree penya oti office wa emre oba kokra na ni tisi forma order na no sonsuo obe free sa position na ma youth na okita dwen foforo fresh brain abetena ho aya ade ni ye no onye because tu ni fi so onya de obe tino akwande letter no kra komana na waje na wa muamu ade tu ni dustbin mu chese o ready kra na wo wanya kwande o den grade o se den abetu no o qualification yes. o grade ne you know tama youth for ne bre to bia ya desperate for money ampo yeah youth no we are suffering oh nti anu na pasa oh youth echa kama say ya masa udi are ne de usimetwa udi are ne de usimetwa ucha de kwa de unye skana nya no ana odi beji weni akwetwa sa de sika boso pa me say wow what a meat akoya de yo namwo ntino like o mine na aya de ama basa nti me kasa aban no emma kwan yehwe ya ye nuanom fraud foi like scammers foi do enyo mine mu na mo fraud
Yeah. Abrofofo kura fraud. Oh yeah. Abrofofo. Some commodity can fraud here kura that. Best fraud in the world. Abrofo. Na denti na ye man mo youth e what talent say. Kameni apanya, kame fresh ankwala no. Wo we fraud boy bia, fraud one my office. Masa fraud na yenye scam fancies your mind no. Oh okay. Fraud abrofo no. Ah. Blah. Rob Peter to paper. Oh okay. Yes. Okay. Rob Peter to paper. Sablo. Because abrofo no omo ma ha me robo ye. Omo robo ye da. Oh kwata kwa. Kwa nsase omo age. Mines omo na omo ye. Omo soro na omo de hye Ghana fo. No mama e bibi kitu e no ye robbery. Anya robbery. Na omo robo ye. Broni did that V8 mu wa hanom. Tax say na odi ato broni no so. Onso bibini ye adwuma wa outside tax aye de to bibini so no. Nya tax ketwa. Ti bibini tua tax be 5%, ese broni ni tua be 50 and I said 20%. No money bisk is kabo money. Yet be the investment my youth nya be ye. Wow. Met me ha many baby I mete. Be 6 months ni water in so she. Pure water na dia hohore ya hone asla. Na dia ba. Aden. Enra come say my lord, Enra light, Enra how the lighting. Why? Enra. Me da su menen tontom na dai. Oh my lord. Oh yes. Menen tontom na dai. Ina na say light no kra say ye buni say crazy no. Tot. Tot e ba fiu. We na say your machines. Nso edu a ye tua light bulb. Ye say tua water bill. Wow, intini na ka hona. O mani mu aye den. To be ye bibi boni a me fa blame name mom too much. Do ya. O show me nim say pa chichire no. Da hona me ncho. Boni yem. 20. Inti. Da koku bro na woni mu. Na jata kura po okum ni nyanko aboa kura na at least. Onya abotre kakra. Odwene ho. Intu why yes aduwe no na the corners kan wanya. Na fast wo be na we. So be na boss. Sa nipa no so la show be na wa be sachira. Oh. Na ya China free. Sa nipa no na ban wa ma ya hwehwa ye investigation. Esa dan pare ma ya chi sa nkrofo we. Sa dan pare ma ya nche nkrofo we pa. De wi a me pe na asem no. Eso be tia ba be 1%. Ensa ye be friend kwade aba wani mu. Yes. Me jeje no. Because no one is above the law. Yes. And I say mema wa quarantine na ma replace no. That's all. Yes. Mema wa quarantine na ma replace no. That's all. Because asem we ya rawo, eye mbobbo. Obi awo ne mba ma wanyini a ode kakra hwe ne busuafo. You couldn't just like that. Oh yeah, I'm so make it statement to be say like obiant me nya show say Ghana iden I'm so voice na wo form kakra. No form. Yes. Mutie ni ya mete nkwase asem osan aka. Akwa we chi na ese ye de tai hye no. Kata ye de hye no. Ni a piti petrol gu no ho. Ni a hye bi. That's all. E wo life death. Ni wo say the way owo te. Intino like at least anti me judge no crack na me conclude bibia like asetena nkoye o man no na ma asetena akosa o man nkoye yeah o man nkoye more den yeah ye penny for your mototo ye okay yeah my lord your cases no dosun but yemre ni ntino your last case back on address next week. We are back. Okay. Near far other cases. Okay. Now yeah, call. My lord, the next case is between Abna Koko, Abna Koko, Ghana, and Ekwapim Polo. My lord, case no, Mami Chechire Munchiro. Ekwapim Polo go naked, put Nissan Nebano in front of her, and they take picture. Correct. Now they catch Ekwapim Polo. They send him to court and they jail Ekwapim Polo. And I go for year free Ekwapim Polo. And I yeah near born a cat. Yeah. Abna Koko go naked. You can see the two bobby span. Yeah, the two kraba. Yes. Okay.
And you can see the center runabout where the ehini one. Yeah, okay, runabout no. Where they are planting the watermelons. No? That is it. Okay. You can see, and you can see the back at one kakaka. Everything was there. And they overhead. Overhead. Okay, I know a circle. Circle overpass in Dubai. But unim say abna kokon na mhoma wako show so ama even kum chacha ko bompa man. Abna kokon is still ninam ho free. Is the emra for some people and is the emra done for some people? Lawyer. Yes, my lawyer lord. Theophilus. Abna kokono. Oyi no hu on social media. Na me dey na hu bi. I didn't kum chacha phone so crowd I am ma. Hey! Egusu bebre. What's the why? Kum chacha. Sa papa no is crazy. Yes. Oh yeah, me papa anya. Me fali say me dinner tell. Hey. Oba akura me buna ka ho. Kum chacha you are crazy. Yes. So no opeto. Papa. Opeto nti na obo mpa ya ma abena kokono. Opeto. Ono hu oba na oto na ya soft a obua. Ni line no. Na nka sofo. Na obi di mu asem we ya. Na sofo wo hwa no so. Sofo na o don sa to no so. Na chese okra onhira ni na ati aka ni. Ya nhira no anasa adoma chede na e wo so no. Efru mu. Yes. Efru mu. Inu mu bio. Yes. Akum chacha ne na yese die nsuo ye no sa na ewia nso be. Yeah. Em say kwanya ye de akrapem polo fa so no. Ese ye de abena kokko de no e fa so because em say abena kokko no ohun de akrapem polo ye. Abena kokko no ohun de ye de akrapem polo ye den e fa mu. Inti asese ye de abena kokko nso fa samranim ba ne de ye miemu mo. Ne hu se jimi na o jimi o so jami enyo no na mre bi ate so o se oni asamu ajan ada o so den no enyo no Ono a onya papa yeah why desperate for fame but obwa ese sa girl no abena kokko no dampare twina so papa ese dampare o dia che no kra na ye 15 years yes dampare o twi abena kokko aso. My lord, intersam ye din wa ha. Oh, man, how many years in prison? In America, no. Me money 15 years. 15 years. 15 years. But my lord, adenti ene kwapim polo die. Ye ne sa na abna kokko die. Omo yen sa na the way obbo mpanyimfo de no kwase mpanyimfo no ma wie abna kokko. Un say, ye say. Asana aboa be fe ne se a kire ono. Na wo de o de ogina so. Na so nya okro be ka wo. Am say again no abena kokko no. O wo stamina bi. Yen fa ne se sebi o. E abena kokko na ye di no hwazam but un say the way I have fia so as nega ye ne ade no. Na che say o wo apa han bi wo baby. A obi antimi nya no hwe. Samson age we hu de a obua. Dan pare de me gini di. So no de. Woni hwan. Nya de obetie. Ye friend ye nti obia. Ye nti obia. Dan pare me judi. Mama odi foforo ye nti obia. Ye nti obia. Di abena kokwa ye no. Pese o twe na so. Money 15 years. O de wo hunu humbo brokra no. O de chene 5 na man 10 no. Na so kwaba. Na so hu otam ne phone. No Instagram, Twitter, hey, obe wura fa so. O the pressure be kwa bie not pad o se dey. De ye type e wo mu no. Me na me ka kire o. I say stardom no ama ebinumu ajimi, ebinumu edin kwasesem too much. Oh. Upo you hu abetena social media ye dey. My Hannah. Be ma pewo. Enye hu na obe yi abeto social media na che so pewo. Who to see Mauricia Budon? An empress. Huh? Also, me shadow who offense so. Me shadow who need beauties. Oh, who been nerve? Crafon, we have phone. Yes, in Nipafuna cancer phone. Yeah, I need no credit. Nipafuna dins and Fwampa. Can what be not over to my you have a total jammy? Me a video bit to a social media.
Say dampare emfa san crofo we o mudi san kwasensem on social media. Emfa mraso. Yes. Emfa mraso. Because obi dini dey business na ye dey ejimi. How come? Ti dampare jai abna kokopa dia. Na che say ekura pimpolo ni sika na wetua na esa more found the man. Enu anu no. Esa more found ekura pimpolo sika the man. Yes my lord. Na mo sa ko apologize no. Yes my lord. Compensate no. Yes my lord. Samu job na kokopa dia. Na che say penyin bi wo man mu ha. Girl no ne twempena. Yes my lord. Si ama yesa ma ye girls na say omani muade omani atro omani nton. Sorry mutimi di dimpeni for anyhow. The deal matter anyhow. Na anka wo se na wuni no no bi di na tema anka be ya ode. Tell them. Bana mba ofie. Ko wo bushom na anka wa ye na ko bi di na tema anka obo de wi obeye. Na enimo bushom a na mu di nkwasem. Sisi ama adi asaba omo ne record like omo ne be makwa na omo record. Say na ya omo de nya evidence a omo de Jimmy sa no. To omo record wa. You say mame. You say mame. Na wanya post no de di nkwasem on social media. So bi be ye ni say pe na wa frɛ no. Wona na ye say kasa mame. O se obe mi say. Na be ma Jimmy fo. Wanya ska on fa nya hwe nti no. Na de fama. Na ba kasia na wudi echi. Abaka sia na odi echi. Onye scam fan kosi estate mine. Na mo to di dwarf estate. Na mo fa maye. Yeah, say yentimi ma blog so. Dwarf yentimi estate. Yeah. Na say moon tietia for. Mo estate. Oh, okay, no so kra ye. Dwarf estate. Eno kra po enu mo nyam hwema mo. Eye nhira san ma mo. Ye dai be bo mpa ya ma mo. Esan se muntimi ndi etonti no. Na mo di scanner kwase saman kwasiafo. Bo young 16 years, 20 years, ka bi pa odemu no. Na don little, my year, juma trust ne be 10 years. 5 years. Hey, your friend 100 million, friend 100 million. Me ni bi dam account to. Oh. Na gay ko risk dan account to. O di better. E driver car better. E bufu a free coupon. Na mo de mo mo. Anfa onko si hwe, ono so won e dofo. Penifo de mo ye no won. Aya na kidnappers no mon kidnap ba ko bada. Ma kidnap ba ko bada. Kamo who say yes. Oh siro miss med. No. Aya manu be you make up. Be ma. Ahanti ne kura ne say. The kura ne say we are still on Abna Koko and you know my lord. Yeah. You know Agradaa? Yes, Agradaa. Agradaa say Abna Koko, I like you pa. And Abna Koko say me too, I like you pa. Now I want to come to your church. And the church members ebuofu bebre. Church members ebuofu me bwa. Ombuofu bwa. Bede no mubu. Yes. So for ashawoni. Yes, me kan say. No bi yes say ya mbe frɛ no. Atunifo. Mbe frɛ abompa ya ma no. Mbe frɛ no. Like aye fasting. Abna Koko boni e wono ho eso. E do so papa way. So sofu bia ka so ye fasting ama Abna Koko a. Sofu bia be fasting be 20 days. Sage no evil o ye bonsam. Do Agradaa yam papa. Agradaa yam papa. Makoni nche akọ visit ne da. Ama ye din komo is a free man. Miss me paddy pa. Na de oye no e good. I like it. Yeah. I like it. But mama mfofo adebonye fo so. Mama mfofo mo so aden. Oye nyame dwuma. Nyame dwuma na omo ye no. Enye obi na oba se obehye obi nkom. But de oye oh, come de na kwa eja oma we aduane different. Choba sofo. Oh. Blog. Also be the blog. You agro be the blog. Me da mami ndi na mabla o. Yes, woni Abna Koko aka bonto ma agbomu nti no. Mami ndi blog mabla o. Agradaa nka friend ne mane choba fufuo ne dina on sachira. Abna Koko so obekọ ho. O so be ko sorry ho no opa on ope fufuo. So won say ho fufuo ho ede. Okona de ne nsa kofa Agradaa tiri ho a ogbo nse hu na Agradaa be ba be ka o. Obeji na adwene ne free ni nsa ni trim na ode ono na adwenfo no. Ya, Abna Koko de na adwen be ma Agradaa na waje Agradaa adwene no.
Sage no nyo. Say I know because say about Ghana for say Agradaa. Yes. It's simple. So why desperate for fame? Again, I desperate for fame. Into coin pias on slope and yibias or begu and mountain yanya fame. We yale abina koko. We yale, me na make a choice. We yale. Besides, and yes, some waja. Now, yes, some waja pay a papa. Oh, ye, ye, papa bay. Oh, tonga ne tonga papa bay. Chia. Oh, tonga a 100 feet. Now, sir, yes, my lord. You say, Upe, a twake set sabnako could be. And ye no ma. Me see me pa na mpache se me see me ye. Wow, me see me pa to na no mpache se me ni nam na me fafa to ba heart. Yeah, nti me fa de me pe na ba ko. Do you understand? Yes, I do. Yes. I do, my lord. Every each person have to take one. So that all the Ghanaian people get one. But for one, some will be left. Some will be left. Yeah. Then the people that they get money will take the addition. The always cannot make the wrong. Addition to. I don't know. Wow. Abina koko. Me no show puna be dia grow me wa. Oh yeah, evil am ye Satan. Yes. How dare you? Yes. Na at least Ghana journalists so almost mu jam secret mine. Ebinimo. Tell them, my lord. Na mo pani papa so fufuo wa afi no mu sisi so. Mo kanyam sempa. Mo from mo interview na mo fresh lekwen fuoi. Ashaw fuoi. Chesa mo de pe musika mo pesika se ni pankwa. So for no be preachy. Odo platform no be ma so for preachy atwe akra. Asachire nipa aka sam da to nipa kuma so ama nipa nya nkranhye no. You don't like that. You don't like it. Omo am say nipa. Omo say o mine mu nipa. Egu o mine ni mu ase na mo pe. Mo yo mo interviews. Na obo na wakogina na so ne to into 2 emle into 2 say. Ka wabusuani na oye sanka obema na ye. Nso onye wabusuani to obua ne se on sai mo. Owu a ne boni ene na so twene ebi ba wo so. Yes, bloggers for. Ade me ya me YouTube ye wi me YouTube. Bloggers for fanto to mo we so. Enka so don let YouTube ye wi anti no. Fofora wa create ni mo subscribe man no. O man ye da. Because me yi me wona megina ho kan ye nti no omanye. Yes, me nyo banti omanye. Oh, ba ma abena kokko enfi no hono twa naked picture from mo me post it. Then you may Ti bloggers for mo so mo hwe mo hwe ye. Enti abna kokko case no wa jeje wie like upese sisi ano dampale take case no na omano imprisonment be 15 watching is why 10. O abena kokko case no in fact geni mu ade ina nim se de to ekwapem polo no ohun ye. Yeah, ohun. Nti anka se ohun se no oye no ekwapem polo ye se no se na to no nti misum ye se ya na che se wo bu na nya gu so onfa boge nya swan. So ombu dampare mu bia mtum nya no hwe. Yes, nti me no ana o ma retonga no. O dabi and ya me nya sure se no krapa so de So na mo se bobodin no. Huh? Na bobodin ni na. Oh, eye femu nti se me a me nipa kan asamaja. Asamaja onye saade no. What you say? So be reply no. Yeah. Be reply no. Asamaja obu ne ho. Yes, my onye lord. saade no. Yes, my lord. Oh, me share ne da. But unse nipa otime hu nipa ready no. Lifestyle. Oh, yeah, gentleman, do be ma bia petonga. Ano mpache se onkofa kwa penny bawe. Oh, de ne yede. Abna kokko. Padla kokra no be sanya. Yes, any there. Oh, inti abna kokko de in fact. Me ma se mi na me bu asam no tofa. Me kwata dampare. A man of 15 years, what is a man at 10 years? And I say, among first cabin tuna pempem. Yes. Okay, some of this kind of crowd tuna pempema or boys or met you. Yes. Oh, no one chinning to Into a munching into a such I know. a munching as My lord. Yamla politics mukakra. Honorable Kennedy Japan. Or say obe joining MPP race no obe president. Obe
fragba we na we be wini na we be wini Ghana presidency seat no be transfer be president. My lord, do you agree? I said me the Edding pa, but say I like this man. Why? Because say Rollins any Dini be I wanna so. Me penasem Rollins any Dini be wanna so. So ba so wo fear 2 na wo cast 5 obe question. Unya no wahin. Ejuma ben pay ben na odinya asade no. Ta hope say oba bibi sa bet my den. Bet me abaso. Okay. Ina ono so de ono ane di kan say ono de man de so mo say you know. School for masalaya ya kan say college. Aha. Ose man like say o ma say college o mo be match akwade mo. To ban so yesika de ye hu ni say do na be ko. Ebe for to be Something must kill a man. Something must kill a man. So no ba ni problem me wo one side no. Oh, Your papa Kennedy oba eto ne de. Anya yesika fa be ko. Na finance be emra. O premra pa. O de be twemra. Inti no me no on check akra ne mbo ne ho mpa ye nso nka ho. Aha, we de Kennedy be gina e be tena so de a. Aje de ne ko India. Me yiko buboni dua wo wa. Sisi agana dua na atro. Na Bible na e week. Ghana Bible. Bible na mo de so ansa e week. Because bitimi e be shebo oba nye no na mo di so. ND so MPP CPP wan yo. Ayetro. Oh. Ayetro. Nti ye dro bia nim. Ti sisi ana obi be stand wo Ghana pa so be. Excuse me. Yeah. Need to know way. Obi be stand ha aka say oba be bua Ghana man na. Me de kan fa ne tutu kwan pa ne nko bubo ni dua ho. Aha. Ana say ono aka san confirm. Okay. Say oba na wantimi anye bibi say wanye bibi say ya. Otu eno sa no ye be shada training soldiers for be 4. Oh, what to say lions. Omo mafie nwuro mu na ya lock omo. Tie bio mo ba so a obua. E bia o she bia ye ba be kun. Eno ano no. Aha. Because Kennedy oba e fine. Oba e fine ba no kra na maka no. Ya papa Kennedy. Oba e good. Eja Rollins mra ni bi odi beba. Na dodo na be kotonga lai. Yeni. Dodo na be kotonga lai nti we di ha ho kola. Ha ho. Obe bi sa sanya na obedi. So obua. Enye di obedi no sika na be kono. Aha, omo be benefit asen di obe benefit. Yes, I know this true. Aha, nti we di nya botre na yo homework ye. Aha, anase obe swama ya obe bo hu dua ama ye se oba obe say wan ya de na emfa nya o. Yes. Eni anka mefo aso ba me pe weni eden no. Yes. Sisi a won kwa na otimi bra na ase. Yenti ana ase nka bi wa yela se wa kopie boko se wa kopie wa yendi o se himfa yeni bebi ana ase na. O ye dey say kana di bebi a obi ami chia na ba ne de I am from out. Obey to say a pacosi num no. Obey, we do sika. Him for come catch it all. Okay, my lord. Ahana yedi besi intino. Then now be kan twatwo na afi yahwe cases na ma omo awa sentence omo no yama the bro ma be do ma be sanko good cells. Okay. Into question ni na asa o. Question there for now asa. Okay. You be ebe ko next week. Yeah, you be postpone bi akọ next week. You be agenda case. Na Kennedy dia no. Ya papa Kennedy dia no. Kennedy no kroni ni. Me final judge, me judge ana ma judge. Forget it kola. Usika no. Fa konof.
koto nantwie ne isi na ye youth nye adwuma ye ana obekọ budumuro akobie fatira ma youth anya bia ya afakoye ne jai se o ba be se sika na ye nya ho faso bia no o de obe chiche de emune akoko anaze obe chiche de Kennedy ana obe chiche cars oh confirm ade oye ntafo na chiche confirm na wo a oye yi so no asantini nso obe chiche confirm ono obe chiche nam obe chiche fish adaka Kennedy to adwum nti my final judge Kennedy nto na adwum enya ade obenya okay nti my final judge no yo nti bobo to fa na ye ho de God tries and case I buy na no me judge no wa judge no kama lawyer Mario me close docket no the account you dey be next week every Friday bia no court ye betena se na nsem bia baba bia no ye bedi so wa asem bia pese court di ma wa wo de screen ni number bia ho bia no to na fabra an ye betena se na eye me judge Don Little ya bobo nsem num na ya judge na obi odi for no ya twena so na oman no emuwu forward wan na be chia na yakọ me wa adofo bebra me chi omo me de bia me wa adofo na nipa so wo wiase na wa adofo a ye ya nyame nshira ati ase wo wiase na wa adofo a nyame nshira me ti we se na me di kan ye no nsa we intime ma blog so me ko office bia ye ma me adwuma nye at least adofo omwana mususo me muni ade me chia okode oni na busuafo mo US ya ono na suso me mu e mama brabo eden e kon kan me chia okode ne na busuafo o US bronze ya na me sa chia eye me brother me papa madi na ono na de me tutu kwan ya virgin pozo ya na misachia same o Germany ya oya madi na michiano ena misachia profondo so michia Mrs Hayford ya o UK Mrs Hayford o UK ya me mama ba konso no michia crofo bebre ene me mama Adelaide Court o US ya cheche omu na obibia me nya kwan enche obia no fa mbone cheme cheche obia ene me fancy foi na mo manyimu mo akwantuom cheche obibia in fact sometimes bibia nko yenso a na eja ma ka kire me na matene me ho ko yese de ne chiachia no nim se ne chiachia na do twa sanso no ne chiachia ya tino se na modome no sanso na me so me de domo ya nyame hira mo no kamo ho me sa chia me papa biom prophet pega papa nyame hira baby a wo bia me chia okay na obi a open me videos anasa me short comedy sa hwe no oko YouTuber search Don Little comedy yes me de me lifestyle twa movie yeah menya dia mo gina gbegbere na wotwa nti ase bia anim no me twa movie mamo a nya nti ase wom mo ko Don Little comedy na mo ko subscribe na mo like na mo comment me da mase nya me shira mbebre bye bye be sa shia lawyer judge Don Little ni e be sa shia next week Friday na we dia ebe si ene de no kra yes me fire ye baby anokra da na de to no yes ebe kakra de bible ni na beto that's all ye be bodua yes ye be bodua because me fa Ghana ha dua nze sa atro na sisi abosomfo na moje bribe yes timi mbo Ghana dua na wakobo ma bribe na o man twitwa anyo yes me do go India China ina Benin Ethiopia chire fo no omodo muntichi na wako katwi ama kwati asiada ni bia okay na ye de court dwumadie no ebesie and the judgment day sana program ni din tie itino se wasemba ha na ye jeje wa
menga se ye ntwetia didi asempa se de be ye njeje wrongly de bia no ye betumi ajeje na me fa konya na me chia o man bibia obi a oni nkwala no ne o mama me chia mo pa grade satipo wo Belgium mo ne nkwala no me chia mo papa oso be mpa doctor me chia o pa Agradaa Tutu I be the blog Tutu sanso na eye Mr. William Amache woni mama ema wo USA ye chia mo na me queen I salute me producer eye J Brown J Brown emadudu okunu sanso na eye Akwasi Talia ana Akwasi Black ona ye me cameraman manding nkatia ono na ohwema bibia ekọ so kama o engine room ho de apeso hu bia na oba ya eje bia ono so gbo na chi dom ye flame Tiflos anan o flame meyiwa mama 3 good years on my channel suni yakram bye bye Nukuro hui nika eye baako pe. Sa nukuro hui mene wan share na chese me di uhwemo. This online business me join ye me hu atso me. Uhwe nkwala me wo. Chese wo sorry up and down going here and there. Sika no nyina nso aba ye paycheck to paycheck. Many nye ho sa ba me di me ho join online business. Chese ma brabo asisa nyame wotie me mpabe wotie me sufre. Men ko am to me fa hye me ho me pese me keep